Sibingelele umbukeli nomlaleli weAheco TV uhleli no Dr. Nondela Mzimba ugadla abathuthe bathakathi umthakathi uyinja kimi nami nginjizwe ngazi ngofika ngithini lapha ngiphethe uDr. Alkhele umsawamaveki zami na Dr. Makhosonge ake sinibingelele Dr. Alkhele emakhaya siyanibingelela babukeli nawe Dr. Dlamini asibingelele Dr. Makhosonge ubingelele babaleleli emakhaya cha asivusele babukela emakhaya lokhuluma uDr. Makhosonge osebenzele etafuleni sithi nje siyabingelela eAheco TV cha mlaleli sikuphathele lapha bodokotela kulolu hlelo le TV Aheco TV esisho ngolwesemzimba sithi African Heritage Collective okuyi TV yabelaphi bendabuko ephinde futhi idile nezolimo ngalosemzini ke bathi African Heritage Collective ngoba nasithi idilana nezolimo futhi sidila neagriculture lapha siphethe bodokotela abathwalisayo baphinde futhi bathwalise yini umehluko bodokotela kwami ukuthwalisa nokuthwasa Dr. Alkhele umehluko wokuthwalisa nokuthwasa ukuthwasa singasho ukuthi ukuqokelela lwati ekusebenzeni kwakho nase kutholeni konke longakudzinga kuze abantu baphile kanti ukuthwala ukuthatha yonke ukuthatha into lobuka ukuthi ingabuya yenze umsebenzi ekusebenzeni kwakho Dr. Makhosonge mhlawumbe wangilapha yini ukuthwala yini ukuthwasisa nokuthwasisa mkhulu ukufundisa umuntu ngomsebenzi ngende alamanye amazwi ukuya esikolweni njengane ngayofunda umsebenzi othile yes uyamfundisa lapho indlela yokusebenza usumthwasisa lo muntu ukuthwala sewukuthatha isifungo ngoba uthwala so sewukhathele inhlupheko so uthatha isifungo uthwala ngisho ukuthi usungasayifuni inhlupheko ngothwala kuyingozi kangakanani ukuthwala mhlambe la ngithi kubuya ingozi kangakanani umlaleli emakhaya uzongilekelela ngoba sikhuluma ngokuthwala njengamanje nokuthwasisa ukuthwala kuyingozi kangakanani ngoba ngeke ngizwe abanye bathi wethwala ngabazali bakhe wethwala ngeingane zakhe uyahlaba njalo ngoba wethwele ubonakala ngani umuntu okuthiwa ke wethwele Dr. Alkhele umuntu lo wethwele uyavama ukuthi ashayelwe imithetho leminengi la ngasakwati iyamkhipha nasendleleni yakhe ekuphila ngoba ushayelwa ngileleka athwele ngako ngokuthi akende ini ayende kanjani impilo yakhe iyavama kuhlangahlangana ekugcineni kwakhona ngoba usuke amemela omunye umuntu lonemimoya leminye leseyita uhamba iphikisane mhlawumbe nebudloti bakhe noma ke nempilo yakhe owangilapha Dr. Makhosonge ulekelele naku abantu bayathwala la ngaphandle abantu bakhuluma ngama boys abantu banabodokoloshi abantu abaye bathwele ngemndeni yabo mhlambe ungakungilekelela ukuthi ubonakala ngani lo lothwele no mkhulu koqala nje ngaqala ngithi kuthwala kuhle kubi ngoba kuthwala kukunikeza imigomo njengoba eseshilo umfo Alkhele kunemithetho ofika uyithole lapha eminye mhlambe izokubamba into oyidlayo okwento mhlambe ojabula ngazo ukuthwala kuhle kuphinde kube kubi mina ngisho ukuthi kungcono ukuthatha into engeke izinikeze imithetho ngoba walanda sipoki esingayidli inyama uthola uthanda inyama so uphatheka kabi impilo yakho okunye abantu abasole nje ubuthongo abalali nje ebusuku lento lebusuku iyabahlupha ikhuluma amalanguage labangawathi ngisho ukuthi kuhle futhi nango umuntu kodokotela uthwele kuthiwa akangayifaka icathulo nango umuntu uthwele kuthiwa akangalala empedeni ngabe kusuke kwenze njani kanjalo mbukela emakhaya ngicela ungakhohlwa ukusubscribe lapha kwaAheco TV ngiphethe uDr. Alkhele noDr. Makhosonge akene ngilekelele bathwele abaye ekhaya idliwe inyama kudliwa amasiphele kuthi kubonakala ngani la uthi ke manje ngoba nango omunye akayifaka icathulo omunye washala umgobotha ngalala empedeni Dr. Alkhele njengoba besike sasho ngokuthi
umuntu lothwele usuke seka lanze spirit noma ke umoya walomunye umuntu lasamembethe uyothola ukuthi loyo muntu lambathiswe isipoko sakhe ebengathwaka icathulo akanokuvuma vele lona afake icathulo ngoba uphila ngemithetho yalomuntu akusiyakhe lemithetho ayisiyo yakhe lemithetho njengoba acetha kusho Dr. Makhosonke ukuthi lo munye umuntu uthola ukuthi bekakuthanza icathulo njengami ngithanza leticijile kodwa masha point kodwa mase ngithwale uthola ukuthi isipoko bayithanza imbadada lo muntu sekuyofuna ukuthi ngiadjuste ubuyele ebathateni uma kungenjalo awusathi ngamanye amazwi awusayicontrol ucontrola ngento oyilande wena uma kungenjalo futhi mengiphume endleleni kungeneka ngiphuqwe konke lokho bese nguzulu Dr. Makhosonke uthini kule ndaba la indoda ayisayifaka icathulo iyazi uyifaka icathulo ayisalali embhedini seyilala phansi nesibanga sento eyayilanda mkhulu kuyenzeka ngathi wakhuluma inzaba mkhulu kuyendeka ukuthi umuntu uyilanzile ukuthi lo muntu unamathaveni unayo yonke into uneyimoto ukhona nje lengimathi gaba lo muntu imali yathi mkhulu lo muntu unayo yonke into ngitshela ukuthi imoto onyakeni efikayo aka Mercedes uyayithenga nayo kodwa manje inkinga mase kufunakala lo ndlalo lasikhumba abantu abakhe banemizi yonke indawo umntwana wakhe nomntwana wakhe uhamba ngemoto lo muntu ngangayale eMozambique le Mashishi yebo nangifika le Mashishi kwenye indoda kunetitolo nje inetolo gcwele imoto la igcekeni manje ngithista ngalo muntu uhamba ngetinyawo akasifaka isicathulo misiyweni lo muntu onemali yonke kuthiwa hayi umgomo wakhe manje mkhulu kona kuyinkinga lokuthatha imithetho le kanjalo ngoba phela sibantu kulesikhathi esiphila kusona manje abanye abantu ngeke ba-understand ukuthi uhambe ngetinyawo mlalele emakhaya nawo mbukeli sikhuluma ngesithwalo ukuthwasa nayo inkinga bodokotela belaphi banamhlanje bayagadwa uyasuka wena uya enyangeni uthi ufuna umuthi wezitha manje ngithembe kanganani ukuthi lo muntu unawo umuthi wezitha ngoba kwayena akagadiwe umuthi wakhe ugadwe abantu abaphila emhlabeni ngeyibhaba ngilekelele nodokotela lapho ukuthi ngabe ifashion noma indlela yasemnyangeni leyo na thatha likhela lokho ukuthi umuntu uyofuna into letside kuthole ukuthi akanayo nedisotawutenda taba ngokuthi ngoba nakho sowufikile kungangena mhlawumbe ngoba livese lalunyundlebe lokho ukuthi selonakala kungenteka lokho ukuthi lo munye i-calling yakhe ngule mali akusiko lokulapha abantu uthatha imali kubantu ngoba umuntu lohleti endumbeni alapha abantu abitwe kutolapha uyakufuna ngaso sonke isikhathi nangayo yonke indlela lokungahle kusita abantu mabefika angakuede kona ngoba inyanga ayikwendi ngeke ikwende konke ibe yinhle kuko konke useyawubathi ukuthi hamba wena wekunene uyofuna umuntu lotakwendela lokuside kunekuthi angathatha imali yakhe singathi nje ngala kufishane sekungahambelana nebuhle yabona dokotela ngiyathola Dr. Khele but awukaye empendweni umbuzo wami Dr. Makhosonke uthi naba belaphi bathi banemithi yezitha nemithi yesibhamu kepha nasi bathola namhlanje bagadwa ama-bodyguard umbuzo ke wami uthi uthembe kanganani ukuthi unawo lo muthi yena wezitha nomuthi wesibhamu umelaphi uma ngabe yena agadwe abantu ngeyibhamu angagadiwe umuthi wakhe ngiyakuva mkhulu ngikhuluma liphuzu ngosiyami lamagama lawo makhulu ndawuphawula ngoba ngimfishane wena Dr. Nondela mawunomuthi ngicabanga ukuthi aseke isidingo sokugadwa
ngoba phela mawunomuthi unento automatically ngisho kuthiwa mhlawumbe kufuna phambi esitha sikushaya ngesibhamu noma ngommese ngoba khona ngisho okunqono noma uqiniswa kuze kuphalwe ngisho imbazi ukuthi imbazi ingangeni lapha kuwo mukhwa ungangeni lapha kuwo ngicabanga ukuthi nawo inyanga ugadwa kokunye ukhona ukuthi mhlambe sewunokubaleka thizeni mawunomuthi mbamba le mali asikho lesidingo sokugadwa asikho isidingo sokugadwa ngoba manje ugadwa umuthi wena yes nawunomuthi awugadwa mlalele emakhaya indaba enkulu lapha ithi ngamankulu ingabe isazekeka uhleli lapha no Dr. Alkele no Dr. Makhosonke nanondela mzibanikela kwabezizwe indaba inabelaphi nendaba yesithwalo nokuthwasa na udokotela ngizoba mfishane ngiyeka ungakhohlwa mlaleli lo subscribe lapha kule channel African Heritage Collective lapho khona uzothola khona zonke ingxoxo ezikhuluma ngokwelapha kuyini kwelapha uma sikhuluma ngokwelapha kunabodokotela abatholakala bachitha imithi emgwaqweni yes yini umehluko wokulapha nokudayisa umehluko phakathi kokulapha nokudayisa mawulapho lapha isifo esikumuntu emzimbeni ukudayisa usukune theory yabo umuntu one theory ukuthi umkhanya kude mawusebenzisa ubonakala ukuthi mawusebenzisa umkhanya kude izulu lisheshe likushaye leyo sokuchitha loyo kuba utheory but kulapho umuntu kususa umuntu phansi ephethwe ngengubo lo muntu nakabekwa lapho uthi hey 2 get for 1 lo muntu lo ushawa lidlizo so yamhlandisa lo muntu umehluko wokulapha nokuba uchitha ngiloko omkhulu Dr. Alkele sasingabuye singede kokuthi kakhulu lana udayisa uyakwakha uyawukhangisa lokunenge kuze lo muntu athathe lo mzo wakho kuba ukuthi so makhe ingqondo ukuthi angathi angene lokhu athengeke umungile lo muntu kani lo tolashwa uya la kulashwa khona umbuzo bodokotela uthi naku uthengile umuthi emgwaqweni ngamanye amazwi uhlangane nomuntu emgwaqweni olaphayo uma ungasasindanga uya kuphi uya emgwaqweni noma uya ekhaya ngoba phela unihlangana emgwaqweni kwenzeka kanjani lapho bodokotela ngoba ngiyanizwa nithi ukwelapha enye into ukudayisa enye into umbuzo ke uma sawuletha i-complaint uyisa kuphi emgwaqweni noma uyise ekhaya mhlawumbe dokotela Londela singake sithi sizathu belaphi balendzawo le vele ikhethekile indumba nekuyindumba ngula kufuna ukuthi logulako amthole khona kafishane inyanga lelaphako ayitifihli kodwa lo dayisako ungamthola kulesitaladi lesi lamhla kusasa umthole kulesitaladi lesa utela ungamthola khona singeke sathi ke ukuthi udawuse uyakuphi mangabe uthi uyabuya wamkhanza kodwa lo laphako mawufike wasebenzisa into la kunike yona uyakwazi ukuthi ngiyawubiyela ngene kulo wamnyango ngimthole sibiyele sibuke sende konke ngisitakala cha mbukele emakhaya nawe mlaleli nawe longaphesheya kwelwandle South Africa yonkana ngiyengathi uhleli no Dr. Nondela Mzimba ugadla bathuthe bathakathi umthakathi uyinja kimi nami nginjezulu angazi ngiyofika entini ngikhwanele uyasikwa liyamila ngizothanda abodokotela bake bayichaze ukuthi batholakala kuphi ngiphi number bahlala kuphi bese ngiyavalelisa nje sizobuya ukubuya kwethu sizobe sikhuluma ngokungenwa nokungena la sobe sikhuluma khona ngenzuzu yini inzuzu nasibuya wasuka imlaleli lapho kwaAheko TV uze kuthi uhlezi uzwa indaba ezimnandi Dr. Alkele utholakala kuphi Dokotela Alkele utholakala eSwatini enzaweni yasenkiliji kaManzeni tinombolo latholakala kito ithi 00268 7672 9923 Dr. Alkele ngabe uyahlola na yebo ngiyahlola baba
kungu 150 emalangeni. Awuphindi inamba yakho dokotela kuze ukuthi bayizwe kahle. 00268 Yes. 7672 9923. Dr. Makhosonke ngabe uDr. Makhosonke utholakala kuphi indawo? Mina ngitholakala etafuleni mkhulu eNanda. Inombolo yakho dokotela ithi Ithi 03 482 3839. uMTN lo. yebo. Masukuba 072 572 0787. But-ke ngoba abantu baningi mkhulu khona abaphesheya khona abaseswatini bangaqala ngo+27. Yebo. Manje dokotela uyahlola na? Ngiyahlola mkhulu, kuhlola kwami kuba u200 mkhulu. Cha, asibonge bodokotela ngesikhathi senu. Niphinde nisivakashele ngelanga ngoba kade banilambele banikhalela abalaleli emakhaya. Ngeke ngathi uhleli no Dr. Dlamini unondela mzimba nikela kwabezizwe ugadla abathuthe bathakathi umthakathi uyinja kimi nami nginje ezulwini angazi ngiyafika ngithini ngikhwale leyasikwa leyamila asibonge mbukele emakhaya.